Molweni ake nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu inkulu indaba sila esikuthulela khona ke izinto ke ezenzeka ezweni sakhile bafowethu. Udaba ke lo mculi kaMaskandi nomsakazo wokhozi uZimdola ke umculi kaMaskandi okuyigcoka melisha sizokhumbula ukuthi bake batrenda ke lapha ke einkundleni zokuxhumana emva kokuthi ke baphucane ama mic ke estage ke emcimbini iMother of all Maskandi ke okade ukhona ke emasontweni adlule ke lapha. Okwenzekayo ke ngalolu daba wengane zakwethu ke sekuphume ke isiqeshana ke lapha kuyiphephandaba ke Ilanga esiveza ukuthi lo ongumsakazi usevule icala ke lapha ukuthi ke umthandeni wamhlambalaza ngenkathi ke ekhuluma nezintatheli ke lapha wengane zakwethu. Kuvele ke nokuthi ke lapha ke uZimdola ufuna u1.5 million kulo mculi ke ongumthandeni ke lapha wengane zakwethu uma ngabe angaxolisi ke lapha wengane zakwethu. Kulindeleke ukuthi ke umthandeni abonakale ke exolisa ke lapha wengane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula, ngabe kumele yini umthandeni uthi azaxolise ngemali engaka noma ayenze ivideo lapha wengane zakwethu? Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ucinezele subscribe, ucinezele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Si channel siyabonga.